Ngathi isizathu isiphi isizathu? Mina ngifuna ukwazi lokho, mina isiphi isizathu? Anganikezi ngifisa ukwazi ukuthi ukhathele Isizathu ukuthi ngiyakhathala-ke ngiyasebenza kanzima. Isizathu leso. Ngisebenza kanzima ngiyakhathala. Phela mina into elingisolisa mina ukuthi khona umuntu phela Shouthi ukhona-ke Banele, shouthi ukhona-ke. Ingakho ubuso ukuthi mina ukhathele. Hayi shouthi ukhona. Ngeke ukuthi ukhathele engekho umuntu oyithintayo. Angazi-ke kwakho nawe lokho okucabangayo shouthi wena usho ukuthi nje khona umuntu othi mangabe noba u2 kanje nizwana noba u2 kwangampela engakuboni for 5 months wena nje awuyiboni nje into wrong ngawe awuyiboni into wrong ngawe. Mangifisa ukwazi kuwana ngikubuza ungitsheli ngani mina. Indaba vele wena indaba ungangitsheli. Mina sikhulume soba u2 lento le. Mina ngiyezi ngifuna ukukhuluma nawe unje usukhathele ufuna ukulala. Ukhulume nanini? 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 Awufile kumina sikenze ngifuna sikhuluma ukuthi yini inkinga phela ngiyini engenzile wrong. Mina Banele mfethu yini engenzile lona la ngiyazi. Mina ngazi noma usunendoda entsha indaba inami. Okay, usengilandile manje sengikhona phakathi kweni. Njoba sengikhona ke manje. Yini mhlambe ofuna ukumtshela yona lento ekufanele aboniswe abanye abantu? Akwazi ukuvolonta. Akwazi. Angikwazi. Ungangitsheli ngani lokho uthi angikwazi ukuromance. Bathi mina ngimvakashelile angazi noma wayezama ukungisakha or something wazongiluma. Ekuluma. Engiluma enkomeni ngathi mengithi ngiyayibuka esibukweni sekudlula insukwana cause angizwanga ngalelo suku lelo cause kusashisa sekudlula insukwana ngithi mengiyayibuka ayibo nginesilonda la uyena futhi vele wayekade ngilumile ayibo mina ngeke ngikwazi yazi ukuthi ngamluma akukho into ekuthi lento ekuthiwa ama-happy ngathiwa nama-happy wenze wrong ngitshela ukuthi ngamluma ngicela ukukhuluma yazi ngikutshele wenze wrong ukuthi ungibizele labantu ongibizele bona bekumele wena ukuthi ubize abantu abazokusiza ukuthi kwenzanjani okubuye nama-movie nje lawa ama-romance lawa nje indaba noma porn kanje indaba lo nonyaka lo besizobabili awungitsheli yonke leyo nto indaba wena ngoba ungaboni shuthi bekhona besecela nobe busy nawe okwakho-ke lokho mina bese ngiyidikho yaso ilokho engikwaziyo ukusebenza nginankinga ngiyakwazi uyasebenza ngiyakwazi lokho kodwa kuphela-ke mina isikhathi sami nto ngasenami noma ngibuya ngifone ifoni ibamba uma uthandile ifoni mhlawumbe gogo mina njengoba ngisho ugogo ngibuye emsebenzini ubamba ifoni usho ukuthi ubhizi ayikho uzobuyela kumina ngikufonele uma usuqedile akikho akaze kwayinkinga kanti ngigcine nini angangigcina ukufonela wayibamba ngifoni wangiziba wangayibamba ngabona ukuthi phela ngathi uzobuyela kumina-ke wena ngekho zingabhalela lana mfowethu mina mfethu ngi-concerned and